Biag wenno patay. Pinapalabas, adda manen palaban iti pasdek ni Solomon. Binili namanen dagiti balod na nga agin sayo da. Ket kuna ni Peryong nga isudalangen kini Dante ti aglaban. Napatgan nga rod dayta akid daw na. Ket iti panaglaban da, inabak ni Dante ni Peryong. Pinagsagana met ni Yalong ni Roldan, gapu iti pannakilaban na iti pasdek ni Solomon. Kabayatan na, iti kalapaw ni Lakay Alberto, nasao ni Michael nga agibales to, apaman a makapapigsa. Ngem binagbagaan ni Lakay Alberto, insingasing na iti baro, ano makapapigsa ket umadayulaangen, tapno saan asubyan pay, dagiti nang ranggas ken kuana. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biag wenno patay. Agpapigsa kakit day barok. Ket inton napigsakan, umadayo kan ditoy a lugar. Iti kasta, saan da kan asubyan pay. Barok, di kagibalas. Tasaan anasaya at dayta. Amangan no ad-adda pay adakes ti pagbanagam no agibales ka. Tata Alberto. Bayam idan, barok. Tati Diyos ti makaammo kadakwada. Ulitek nga ibaga. Awan tinasayaat nga ibunga ti panagibales. Ala. Maturog kan barok. Tanay, rabiin. Sige, tata. Noan niya ti kasapulam. Ibagam laeng kanyak. Ringen naklaeng barok. Pampanunot at di baro atol tulungan tayo kada Tata Alberto. Tapay. Sobra ti inarami daken kuan a kinarangkas. Ay, wen nga rod. Di namat kaya tiyag pa ospital. Amangan no adakit di mat nadangran iti uneg ti bagina. Padasin ta akong binsiran inton bigat. Naskan nga agpa-ospital. Sige. Ngam, kasanon no di na kayat. No di na kayat. Nalabit. Mabuteng. Nga amangan no adadakas ang mapagteng na. Kasano nga rodan? Mga yabak langan iti doktor amang kita ken kuana. Tony. Apay akas to'y tiriknak iti dayjay abaro. Rosana. Kasla na sakit tinakam ko iti napagteng na. Maasyanak unay kan kuana. Jak amuno apay. Gagangay day ta amarikriknam. Gaputa may saka nga ina, Rosana. At damot anak mo, akasken kwa na iti edad. Tony. Nagasat day di abaro. Gaputa nakatumpong iti kasken ka. Asidadana ng tulong ken kwa na, iti kasapulan na titulong. Kat nasaya at met, tanaira na idi alumabas ni Tata Alberto. Kat iso tinang tulong ken ka. Wan. Iso ang nagasat day jabaro. Gapo ta nakatumpong iti tao ang nasaya ti panagpuspuso na. Numalagip ko day jay abaro. Malaglagip ko mat dagiti singin.
Amkak nga amang dakas matinapasamak kadakwada. Akas itinapasamak kan ni Siglat. Siglat? Wan. Siglat ti kunaji baro anagan na. Nagan na laengan. Ket nagan ti maysa a maingal. Ket nalabit. Daydi abaro. Ket kamang ti maysa a grupo. Grupo. Wan. Dagitay gang amakun ko na. No kastaman bilang. Nasken ti pamagbagaken ko na. Ta saan anasaya ti kasdya anastreg na. Ay, rabi unayan. Intan iti uneg. Nalamakan dito irwar. Sige, Tony. Inta ginanan. Nang runakan ka. Gaputa amok anabambanog ka. Roldan, apay adi ka papan maturog? Saan ka kadian na bannog iti panaginsayom? Sige, in ka maturogan. Mangyalong, jak kayatin ti lumaban iti pasdak ti Big Boss. Anya? Iso apalubusan dak kuman nga gawid. Didak pagbalinan akas labalod yo. Saan na mabalin, Roldan? Kinatungtong na kan ni Mr. Lardisabal, saan ka di? Anya timbaganakin ka? Saan ka di ako na lumaban ka? Ken saan ka matlaingin na makalibas di tayo? Gaputa ado timang bambantay kan ka. Tapno awan ti parikot. Di ka agsukir, Roldan. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak ka. Anya ti kayat mo sawan. No agsukir ka, amangan no pagaramidan na ka ni Mr. Lardisabal iti saan anasayat. Anya. Amangan no patayin na ka. Anya. Saan nga imposible day ta, Roldan? Baknang dayjay, ket maaramid na ti kayat na. Iso anasken nya agtungpal ka. Awan ti mati amarikritnak iti uneg ti bagek. Iso asaanan anasken amangayap kayo iti doktor. Kasano ang makasigurado tayo nga awan tinadonor iti uneg ti bagim. Ophelia, no bilang tada na donor ken kuana. Iti uneg ti bagina. Nalabit, aging gaita, agbarbara pa'y laeng. Ha? Panagkunak, ket husto ti kunana. Nga awan tinadonor iti uneg ti bagina. Ang kiday, nasaysaya at lata kumano makita ti doktor. Saan na nanaskan? Jak kayat nga ipakita dak iti doktor. Sige, no day tati ko nam, Siglat. Ngam ibagam ko maadagos no bilang taad da parikot. Wan manang. Kat agyamanak. Kat, kumusta itan tiriknam? Napagaspay lang dagiti sugat ko. Saan abale? Agasan tamanan. Kan ugasan ta iti nayangar abulong ti bayabas. Iti kasta, daras nga agimbag. Agyaman ako unay kata kayo. Naimbag kayo unay. Awan anyaman na. Basta ti kayat mi, agimbag ka. Apay adi mo ibaga ti pudno, Barok. Anya ka di ti pudno anagan mo. Kan apay akas to'y tinapasamakan ka.
Kaya't mi ama-amuan ti pudno a napasamakan ka, Barok. Oh. Anya tinasakit kin ka? Dagiti sukat ko. Naapgas da. Aday ta, nalpasan siglat. Naugasan ta dagiti sugat mo, itinayangar abulong ti bayabas. Kan nakapulas ka matan. Agyamanak. Sobra ti inaramid takan ka. Anya ka diti insaplit takan ka. Lati ko. Sinapsaplit da ka saan ka di. Binugbog da ka lang arudan. Sinapsaplit da ka pa'y. Kalpasan na. Saan da ka pa'y apinakpakan. Asino ka di dagita at tao? Asino dagiti nang ranggaskan ka? Kakadwam ka di? Wano kalaban mo? Kakadwak. Anya. Apay. Anya ti basol mo. Kaya't ko amaamuan ti pudno na pasamakan ka. Saanan anaskan pa'y, Manang? Tinapatak. Si bibiyagak. Ha? Owan. Husto ka matkiti. Tinaskan kat si bibiyag ka. Kat, day tati pagyamanak unay kada kayo. Wen tunay. Kasta tinapasamak kenkwana. Kasta ti insalaysay na idirabi No kasta, di na am mo dagiti nang ranggas kan kuana? Kasta mati kunana. Ket plano na abalsen ida. Ha? Binalakadak. Tasaan anasaya at dagipales. Tata. Ket sapay ko ma. Talaglagi penaday tangay balakan ko. Pinanawak ni Siglat. Takayat na ti aginan na. Kasta ka day. Ngamamok. Rason na lang day jay. Tadi na kayat nga agdamag akpay kan ko na. Anya? Dinamag ko ngamin no asino dagiti nang ranggas kan ko na. Kat kunana akakadwana. Ha? Kastati ko na naken ka, Ophelia. Angem, di ko na nakanyak idirabi. Kat di na amaw dagiti nang ranggas ken kuana. Anya? Madlaw nga gliblibak lang. Ngambayan yon. Tinaskan ita, kat agimbag kan pumiksa. Husto ka, tunay. Tinaskan kat matulungan tayo. Ngampan ako na. Saan adakas at tao ni Siglat? Wen, Ophelia. Saan adakas sa tao ni Siglat? Kat nalabit nga inlibak na tipod no akin na tao na. Gaputa day tatiam mo na nasaya at para ken kuana. Iso ati aramidan tayo. Tulungan tayo. Aging gat umimbag. Inton bigatan ti pannakilaban mo, Roldan. Nas kanyag sirib ka inton laban mo. Gaputa pinnatayan ti laban. Anya. No saan asika ti mapatay ti kalaban mo? Iso ti patayan. Anya. Saan? Jak kayat ti kasta. Awanen ti maaramidam, Roldan. Gaputa kasta ti tulagan. Kasta ti saritaan da Mr. Lardisabal ken dayjay abig boss. Anya. Iso alalay ngem. Takas itinakon-akon.
dakkel ti panagtalag ko ken ka. Iso asikati kayat ko nga ilaban mi ni Mr. Lardisabal. Nalaing ka. Sikati kalaingan kadagiti amin nga street fighters. Saan? Diyak kayat ti kasta alaban. Roldan, lalaingam tapno saan asika timatay. Sika ita ti lumaban, Dante. Kayat ko apatayam ti kalaban mo. Anya? Dakal ti abakak akwarta. No! Mapatay mo ti kalaban mo. Big Boss. Agtungpal ka kanyak, Dante. Tano saan? Amangan numaipada ka ni Michael. Ha? Amangan numaitulad ka ni Michael. Anaparigat, sakbay anatay. Kitaan na to'y kalaban ko. Akaslawan mo ti panggat na lumaban. Kangsat mo ni Michael? Saan ka di? Ha? Gayam ko ni Michael. Idiawanan ni Michael. Siya akong tinsublat dang ilaban. Ha? Kat mas nadakdakis pa itan. Laban kayo! Kapot ako na ni Big Boss. Apatayag ka no ti kalaban ko. Anya? Diyak kayat ti pumatay. Di ka kayat adangran. Kaya patayan. Kaputagayan ko ti kabsat mo. Kat uray daytoy ti pakatayak. Awan anyaman na. Basta sa anak apumatay. Gayam nakatikabsat ko. Well, sipod pa'y damo na dito'y apasnek. Awan sa bali a pinanpanunot na. Nutisi ka. Saan na makaturturog iti rabi? Kaputapan panunutin na ka. Ha? Amang namnama. Nga iti may sangal daw. Kat makaruwar dito'y pasdek ni Big Boss. Nang saan ana pasama? Ayan tikabsat ko. Ayan ni Michael. Natayin ni Michael. Anya? Ano ba lang siraramitin nyo? Aglaban kayo! Anya ti kulam? Natayin ni Michael. Gawag kayo! When pinarigat the Big Boss sa adain raked. Ket pulos adi da pinakbakan iti talungal daw. Anya? Kalpasan day ta. Napandan imbel ng tibangkay na. Anya? Saan? Saan? Roldan. Nagbidot ka asimrek ditoy. Biyag! When no patay ti kayarigan tayo ditoy. Kas ita. Nalabit. Dahituyan ti kanibusanan ta. Saan ang mabalhin? Saan ang natayin ni kabsat ko? Michael! Anya ti mapaspasama. Apay at di damat laglabanan. When you're out, Big Boss! Ang pinpin na rin damatlatan! Nagbayagan. Awan na pulos nagkaraw kadakwada, Big Boss! Payman. Nay, inasot mo matanti, balto ba, Big Boss? Wen! Tekak man ida iti pagbutman ta. Ta apay at di da pay laglaban. Saan, Big Boss? Di kang paputok! Ang mga mapabut niyan dagiti tao! Kat ang karibusudan kitay! Anya?
sa barilaan ti Estelda naglaban! Sanan! Diyak ituloy na ito'y alaman. Nga urayan niya pa iti mapaspasamak. Uray siyak. Tuuray man patayin nak ni Big Boss. Basta jak agtungpal iti kayat na. Roldan! Anya kailangan ka naramidan? Patayin mo dahil nakalaban mo! Ang tunay kan! Sa kuya sikat ipatayin na! Roldan! No patayin nak. Maawatan ka. Roldan! Patayin mo nakalaban mo! Hindi mo aramidan dahil madaksan ka kini Mr. Lardisabal! Roldan! Saan? Jak agtong paliti kaya ito! Kumara kung iti na ito akarsin. Roldan! Saan ta makarwar? Gaputaing kandado da itirwar. Dapat kayo! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Inapalabas, Iti rabi, at dadarosana kantoni iti kubo iti hardinda. Pagsarsaritaan da ti baro at tultulungan da. Siglat ti imbaga ti baro anagan na. Ket kuna ni Tony, anagan na laengen ket maysa a maingel. Ngem ni Rosana, sabali ti marikriknana iti baro. Ket malaglagip na payen dagiti singin nga nakda. Nga amangan pay kitdi, no dakes met tinapagtangda akas kinisiglat. Ngem para kadakwada, tulungan dalat na ito'y nga uray pay dakes ti kinatao na. Tinapatag kadakwada, ket natulungan da, ken bagbagaan da nga agbalbaliwen. Kabayatan na, iti pasdek ni Solomon, dimteng ti aldaw apan nakilaban ni Roldan, ni Dante ti kalaban na. Itagagayem, adtuin tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Roldan! No patayin nak. Awan anyaman na. Maawatan ka. Roldan! Patayin mo sa kalaban mo! Hindi mo aramitin data! Madaksan ka kini Mr. Lardisabal! Roldan! Saan? Jak agtong paliti kaya ito! Rumuara kung iti na ito akarsel. Saan ta makarwar dito'y Roldan? Roldan! Gaputayin kandado da itirwar. Anya? Saan ang mabalinti kaya dangaramid? Laban kayo! Saan ang mapatay tao? Roldan! Uray da ito iti ipatay ko. Basta jak agaramid iti basol. Dante! Patayin mong dakalaban! Anya kailangan di agaramidan! Roldan! Laban kayo! Patayin mong takalaban mo! Ang laban kayo! Aramidan data! Dagkan agatan ti mabingay mo! Rupat kwarta kayo! Roldan! Agtungpal kan! Tapos saan ka madaksan kini Mr. Lardisabal? Sanak nagtungpal! Dante! Iti ka nito at di mo patayin ta kalaban mo! Sikat di patayan! Sige, Big Boss! Patayin na kon! Ipusin ti pasensya, Dante! Patayin na kon, Big Boss! Ayop kayo! Demonyo! Ti buwisit a Dante. Natangken ti ulo na. Kasano itan, Big Boss? Kasta kadilatan, nakatakderdalatan, di damatan ang kirain! Saan ang mabalin na ito eh? Kasano ang masubot ko ti abak ko ini? When you're out, Big Boss! Kasano itan? Saan ang mabalin na ito eh? Nasken apatayan ni Dante ti kalaban na. Mr. Lardisabal, talaga asaan alumaban ni Roldan? Kita nakatakder dalatan iti kalaban na.
Sayang lang ti oras ditoy. Sayang ti aldaw. Anya taramidan tayo? Isalod mon ti laban. Ngam, Mr. Lardisabal. Sayang lang ti aldaw ko ditoy. Rumwara kon ditoy pasdak ni Solomon. Isalod mon ti laban. Ngam, kasanon ni Roldan. Saan akon nga interesado kan kuana. Patayemon. Jakun kayat ama kita pay, di panagrup-rupa na. Urayan niya aramidin ni Big Boss. Talaga asaan ka patayan, Roldan? Uray siyak, Dante. Uray pa'y daytan ti pakatayak. Saan ama ipardong ti kastoy nga aramidin da kanda tayo? Gapulang iti kwarta. Pagpalinan da tayon nga abalbalay da. Pagda ka din pinatay ni Michael akalaban na. Awan pa'y, Roldan. Di na kaya't ti pumatay. Amin na makalaban na. Bagbagaan nang agbalbaliw dan. Asaan arumbang apa ito rayanda ka dagiti amo da arupat kwarta. Kasta ka di. Pahamo! Kadagay di amin nga nagdidibasdan! Insanudan ni Mr. Lardisabal di laban! Isumay ito! Awanan di mapasama kalaban! Mabalin yung tirumor di dibasdan! Agkikita na yung tumanan, hindi sumarno ang laban! Nukas na! Nalpasan, Roldan! Makarwartan dito'y karsel! Jak kayat ti kastoy, Senyor Solomon. Sayang lang ti aldaw ko. Isanod kon ti pusta. Saan ang mabalin? Rumwar kamin dito'y pasdak mo. Agkita tan tumanan, iti sumaruno. Yalong, intan. Wen, Mr. Lardisabal. Wisit day Roldan. Sinayang na ti oras ko. Kasanon ni Roldan, Mr. Lardisabal. At dapay lang iti karsela paglabanan da kumay iti kalaban na. Saan akon nga interesado ken kuana kunakmat. Panawantan ditoy. Sigurado ka? Jak kailalaan tikas ken kuana. Sige. Luday tati ko na, Mr. Lardisabal. Panawantan ni Roldan ditoy. Kunam analaing ni Roldan na makilaban. Ngem aniya tinapasama. Nalaing Mr. Lardisabal. Iso ti kalaingan kadagiti amin ataok ni Street Fighters. Ngem, mas dawak. Kaputa di namutin kayat alabanan ti kalaban na. Bayam ijay apatayen ni Solomon. Awan bibiyang ko kan kuana. Asino nga roden ti sumarunong ilaban tayo, Mr. Lardisabal? Ado ti taok analaing. Kan mangkita ka kadagiti taom amabalin amailaban. Tay natured. Sana kaskin ni Roldan at akrot. Di na kayat ti pumatay. Sige, Mr. Lardisabal. Sa dino nga roden ti pagdiretsuan tayo? Iti hotel ang nagdagusap. Sige, Mr. Lardisabal. Bigyan nga rod ti pangiturungak iti kotsem. Talaga asaan da nga ilukat to karsel ngayon ta, Roldan? Dante, dagiti natdatat tao ditoy. Asino dagita? Kakadwami ka ni Michael dagita, Roldan. Padami abalod. Apay anay balod kayo ditoy. Kunada, anasaya at ti trabaho mi ditoy. Ngam di mi amo akas to'y gayam. Dito'y gayam ti ayan ni Michael itinabayag at tiyempo. Wen,
Iso ti kalaingan ang makilaban. Kanayon nga iso ti may pasungal-ngal iti laban. Ket kanayon met amang abak. Man ti abak na. Ket no kasta maabak. Parigaten da iti husto. Iti kasta. Saan nanto ka nga ulitin ti agpaabak? Asino tinang parparigat kan kwa na? Ni Big Boss. Kundag iti tao na abilinan na. Kastamot tindag iti padak abalod. Nga agtong palken kwa na. Anya? Awan asin ni Big Boss Roldan. Iso nga inawagan ni Michael iti Diablo. Kasano itan, Big Boss? At dadapay lang iti karsel. Saan tayo ka di ida aparwaran? Bay ida amabulok kita. Ha? Pinanawan pa'y gayam da Mr. Lardisabal ti tao da. Kaya't nasawan, awanan bibiyang daken kwana. Wan nga ron, Big Boss. Iso pagbalinan tayon at tao tayo. Tanalapit. Nalaing dayjay amakilaban. Aniya. Wan, Big Boss. Iso pagbalinan tayon at tao tayo. Doray, aging gaita. Awan pa lang nga Roldan. Kunan ni Layla, saan ka no pa yung nagaw-awid? Ala, talagang agdanda nagakkan ko na. Wah. Sipod na itagtaga-inap ko ada kas tinapasamak kan ko na. Talagang agdanda nagakmatan. Diyak maawatan ti kastoy ariknak. Fatima. Agayatak nga takan ko na. Ayat nga taday to'y amarikriknak, Doray? Ko, nalabit nga ayat, Fatima. Ngam ayat para iti may sa akabsat. Ha? Ayat para iti may sa akabsat? Ngamin, kasla kayo agkabsat. Ha? Ano kasta? Ayat, para iti kabsat ti marikriknak ka ni Roldan? Diya kamukan ka. Mabalin mo't at talagang agayat kan ko na. Daytay ayat iti may sa nobyo. Kasyay. Ngam ti importante, ipangpangrunang pa iti panagatal mo. Doray? Ayat man kun saan day tamarikriknam, tinasken ket agadal ka na imbag. Ala, panawon ka pa'y dito'y parangan. Tainak mangisagana iti mango juice mo. Kanyalaan ka mo iti sandwich. Sige, Doray. Ay, ibagakla ko mga kabsat da. Saan? Nasken aka umak pa'y lang tibibig ko iti dayta ang panag. Narigatan. Ang mga noan niya pa'y tiibunga na abdakas. Fatima, agdamat madlaw ko kan ka. Ngamin, nakaululimak kan. Ha? Kwa ngamin. Amom, Fatima, dakkalan tinagbaliwam. Saan kan akas iti sigod? Wen, amok Layla. Daka sakidi. Ngam, kayat kung tagbalbaliw. Wen gayam. Pakawanan nak ha? Pakawanan ka? Apay? Gapu iti naramid ko itigan ka. Pinakinap ka iti may sa atao mi iti asyenda. Kat impupok da ka iti may sa bodega. Kalpasan na. Tinumpa-tumpa ka pa'y. Ha? Kuna ni Doray, imbag-lakit din ta saan ka nagipulong iti polis. Tano kasta tinaramid mo? Sigurado agulo. Fatima. Iso pakawanan nak kuma.
Laila? Juan, idi pala ang anapakawan ka, Fatima. Kat husto ni Doray. Talaga ajak kaya ti gulo. Jak kaya ti apa. Iso anaguli makaklatan. Sorry Laila. Awan anyaman na. Basta tinaskan. Agtultuloy ko man ti panagbalbaliw mo. Itikas na. Naragsak tayo nga aggagayam. Wen. Kasta ti aramida, Laila. Kat inton addanton ni Roldan. Maragsakan para kan ka. Angam. Kaano nga ta makitak manan ni Roldan? Ay, jakam mo. Tauray siya. Kailiw kumatin ang makita. Oray ni Michael. Tim mo na ang nagbalinagayam ko agap sa gayam ni Roldan. Kaya't ko kumamata makita. Fatima. Nasaya at matatao ni Michael. Kat sapay ko ma, tamakitak tumat. Sapay ko ma, Fatima. Umay kayon, Fatima! Laila, intay manganan! Oh, adan ni Vina anapan gimatang itimakan. Intayon iti sigod apang panganan tayo idi kadarolten. Wen, Laila? Saan na kayo na paruwaran dita karsel? Ha? Mabulok kayo dita? Oh! Dahita lamang kantsaw ti among piryong. Awan mo dante! Kani ko saan naman? Makarwarak tulaan dito'y piryong. Sikati karsel ko dito'y. Muraman takadwa matakot, padam! Nagpadaan niyo takrot! Dante, asino na ijaya tao? Iso day tati kanayon amang kontra kada kami kin ni Michael. Kagurgura na ni Michael. Gaputada yu analaling ni Michael iti laban. Anya? Ngamsaan mo nga italtalag. Gaputawan maganab mo kin kwa na. Matay kayong dita! Kanibusanan yan! Adaywan na kami, Piryong! Di mi kaya ta makita ti panagrubruban! Atay ta! Nailukaten ti ritaw. Sige, rumor kayon. Rumor kayon? Rumor tan Roldan. Rumor kayon! Di yun samit kaya ti rumor. Kaya ti rumor Amangan no kaya tiyong kandadok manan. Roldan! Umaykan! Rumartan! Sige. Itatada kayon iti sang. Sungbatan nyo dagiti damag kada kayo. Big Boss, saan ta mata sumungbat? Anya ti rason adiyo kayat tinagpinatay. Yak kayat ti pumatay, Big Boss. Kasta. Kat mo ibagak asika ti patayak, Dante. Anyo ti makunam. Awan anyaman na. Total, di tamot lang ti pagbanagak. Naklon kon anataya kon. Nga oray pa'y agang angisak, Big Boss. Anya. Amin kami dito'y pasdag mo. Kaya rigan min tinatay. Anya. Nagturad kamatan asumungbat kanyak itikasta, Dante. Sige! Dosan da ito'y atao. Sige! Aramidin nyo ti kayat nyo kanyak, Big Boss! Patayan daklangan! Dante. Kasta na'y tatao, Roldan. Talaga, Diablo! Siga! Anyat nagan mo. Hoy! Sikati ka sarsarita na. Sumungbat ka! Roldan, tinagan ko. Sige! Sikati mang dosa ka ni Dante. Di yung iraman ni Roldan, Big Boss! Patayan naklangan no dahil tatigayat mo! Roldan! Itamutlaang dosa ni Dante. Na kayo ang bodyguard ko.
Tenglan nyo ni Dante. Ibatandag! Pamalinan, Big Boss! Saan na makagalaw ni Dante? Sige, Roldan! Bugbugam ni Dante. Tiraem tiro pa na! Anya ti pagbanagan ni Roldan, iti kaadana, iti pasdek ni Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, ti tuloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutaza. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!